39.135 cases, and in Jammu and Kashmir, in the state of Jammu and Kashmir, hearing of 344 cases have been seized. Honorable Speaker, sir, the opposition may continue to make allegations, but this government believes in taking action. They bring slogan to this house, but we bring official report to this house. Thank you, Honorable Speaker, sir. Leader of opposition, Vidyasagar, supplementary question from the Sunil. Thank you, Honorable Speaker. I would like to give as a remark to the Home Minister, as which he mentioned the Tata in his hand. But I would like also to point out some very important things here. Between the year of 2023, India seized 1,20,010 kgs of ganja, heroin, cocaine, etc. By the way, you should also need to upgrade yourself in your own home state, where Tripura stand in the NDPS case 634. And I would like to mention again, in 2024, the cases has decreased only by 2%, not more than that. 89,913 NDPS cases were registered. I think you have to update yourself, sir. And as Sir mentioned, use drones, space technology, network technology, etc. as he mentioned it. But I would like to again remind you that with the help of drones, it doesn't make our country secure. We need to build more proper borders in every region. As also he mentioned, where 2 females were about 28 cases of ganja smuggled. We should also uphold yourself, sir. It's not 28 cases, it's 1 kg. As you also mentioned, Afghanistan and Iraq, they are the good country of terrorists. Are you friends with terrorists, sir? Sir, are you friends with terrorist countries? So, my question is, when the NDPS case is increased from 102 in 2014 to 634 in 2023, while this rehabilitation infrastructure has not been expanded, as the case clearly demonstrated by public, clearly whether you should say it again. How many trains, physicists, psychologists, counselors, and rehabilitation professionals are currently available in the drugs department in Tripura? Thank you. Home Minister, no, they should talk to you about it also. Hambai, Honorable Speaker, sir. Hambai, Leader of Opposition, Opposition arguing to me, last year, the government of drugs no stop how many drugs no stop so zero tolerance policy zero tolerance government of drugs rate 100% direct eradicate not peddler street peddler direct mass purchase Chin intelligence agencies NCBO IB PRI Borgo bonus recent report, the 2024 annual report, the Home Minister will release
Going to Nairobi as a home minister, you have to see the data. Not just leader of opposition, no, asking interrupt the government will NDPS mentioned Section 8, no 90, Section 8 the drugs are prohibited in the tax of night. Section 21 punishment is illegal drugs to trade type this was of fine 2 lakh. We get drugs asal jalan mahal asal fine Section 24 drugs import punishment is 20 goes of jail. 20 masih interrupt harus diikuti by di kolam Section 27A NDPS Act drugs only jail same only fine by opposition party Mr. Subodh Jawadia asking interrupt Section 31A NDPS Act যেগুলো বড় drugs illegal ভাবে ট্রেড ফাইট হতে থাকে বড় NDPS Act বড় জেল Section 42 NDPS Act search high seize the drugs trade Section 50 say Borok drugs no trade personal NDPS Act intelligence agencies Narcotics Control Bureau ID enforcement agencies no samung kami no government of government how some maintain opposition opposition no government opposition ID government state hazar jaga drugs seize kai government ang sinamung opposition no zero intelligence agencies no ang opposition no sinamung zero drugs hazar crore seize kai kurge kam government failure da asle abo drugs college student ile visa hani sobi jake tanung thamo afro thamo government punya tongsin kamu le nor biang ka support khai chini yo pusang future generation mo thana bawi da nor support khai na ke pusang election mo board mana bawi da support khai government report kori na NDPS Act 2024 mote the latest update is under Ministry of Home Affairs यहाँ तरतो Honorable Speaker sir opposition लोग साओ government लो सुनो street level लो खलाई बोमस भी सुनो बोले so जेमा समय लो रोमिंग लो आई नके वो NDPS Act का सही मानना है सुनो district federal rumah mastermind orang lain Honorable Speaker sir member of opposition Miss Yakhili supplementary question ada sini Speaker sir Lord BPCC angka dalam minister nama sungguh सरकारी strategy हुआ कहाँ पर किए जाने का Editors nakola pakai muksat independent assessment pada pada. Pusat yang mau kaya kaya pusat yang kita kalau tu bayar ya. Pusat yang kita pakai bukan pakai boh, tapi satu tu terima kaya. Bukan terima harta, bukan parents lah. Kau bisa kalau bukan beras kerja tu kaya. Ini kan sudah institusi berapa? Nanti bayar. Dulu kita pakai
승무 이게 승무이 Khwlai 한번 그다 한 번. 증시오 서울의 거버닝의 드락스 요리방의 함이야. 아무리 가면 그 zero tolerance policy 따윈 리베리에 있는데 그다음에 strict action 나하나이 너무 서울 너 많이 되게 리베리에 있는데도 나이 많아. tại government data now it night mano 2024 NPS 2024 NCT basis that which is wrong movement ang salah satu opposition kalau kayak ini nanti uno baik salah kau saya kita government data tu jadi आज 5 को आज पहले गवर्नमेंट का मसले था सिर्फ प्रैक्टिस है का इस तरह नहीं गवर्नमेंट डाटा से रिलीज है मरो बोलो विलेज तो नले को उनको पानी खाने गवर्नमेंट का गार्डन खाने सवाल है ग्रेट ग्रेट है वो हाय हाय आपको बिना आपको मनुष्य ने वो गार्डन को recently government drugs bane norong na bagai chini narcotics NCD tai government investigation agencies no government drugs ya kisa noro data ro koi nai opposition on single strategy sarkar ni government ya strategy ka ham lage tamani bagai za ni ko ko undermine 저기 너 액션으로 하다 드라이브 시스템이 뭐게 아 주대로 시가 시기로네 지금 요 것을 그냥 약속을 해 아무 그나라 보면은 도입도 이제 다도 이강도 것도 없어 지금 내 우리가 약간 잘못돼 있으니까 사람을 왜 불러나면 내가 아 government 나가지 너 저라마들 너 사람이 저라마들 아까 가서 인정할 것이니 government is action 사업장만이고 drugs must do better stop better siapa opposition kita macam accuse kayu accusation kayu sekarang you ini bukan dinas bisa apa karena apa protect kayu siapa opposition kita mau political point पर रहने इसका election no break करना है governmental है आप सब बातों हमारे बाकियों हमारे बाकियों opposition orang ko yang वो सरकार का गवर्नमेंट सपोर्ट है जी ड्रग नो स्टॉप है ना बगे वन मिशन होता ड्रग या फ्री मिशन और ड्रग या फ्री मिशन और सरकार वाला सपोर्ट है जी सरकार का सपोर्ट है जिससे हम जो रोड में हम किसान ले ayo namanya bos dari itu kita ini jika sini bukan dibuat ini orang Cina bos kita jangan ini dibuat apa yang harus kita lakukan number 2 member of nation please assist Mereka orang menantikan ini orang sudah cari kita baca berita luar ini memang orang bukan semua. Jadi aku bisa mengatakan itu semua. Aku baca hanya benar, ini bukan baca betul semua. Sebabnya ini sila ini punya Recovery medical treatment, counseling, long-term rehabilitation center, Wajima Nantai. Selama private rehabilitation center terbuka, kita government funded sekali. Selama kami para bangsa desa jawa, kiri kumpulan di addiction hanya bagi rakyat kiri kumpulannya. Addiction kita ini sila nampak jawa semua. kamu, saya juga coba semuanya ini semua. Saya juga orang saya bawa.
จนทำให้ผู้ชีวิตมันทำอะไรกันล่ะรักทำให้ผู้ชีวิตมันเป็นกันล่ะรักทำให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวโอ้ที่ไม่ทำอะไรก็ทำได้Aku di mana aku borong kena dan ini sama istimewa. Kalau masih kenapa di election day hari ini, sampai dong bagi apa ini center itu apa? Bukan ini tentang saya dan dia semua dan beli itu apa? Ini semua tentang ini semua itu orang buat apa? Kaca. Itu yang saya terus berbuat, ya ini semua. Government bahaya macam itu. Maka itu ICU sama government dihadirkan solusi dong. Orang benar, health minister, optimum. Bulan orang sampai bayar orang bersama ampun dengan dorong pemulih. Jadi government, kontrak sudah dorong baik belai kita sudah kotor baik. Kontrak sedikit kita baik, physical, mental health, tadi itu pun dorong baik di logo itu. Kau kali dorong juga belai kita sudah kaya itu. Jadi susah kita logo, Allah hidup sidra kau baik, sudah logo kaya itu kah. Government of addiction law tak selamat treatment dan bagai saya rehabilitation selamat bagai beberapa sahaja saya juga yang tahu ada Asik orang nak kaji, house ni dignity baik di korang dah baik, nak pakai pojok opposition party orang. Speaker sir, sini consumer hukum and business leaders anak semua government has to agree health center guidelines selamat baik. Kan salah satu government Bharat ni has to agree around 342 495 by official addiction centers selamat. Saya awal kali ko private health center to about 1200 plus. Our facilities rural. Awal kali borong disease answer facilities rural to about rural sangat. Saya kasih promotion semua rural area ever tribal area rogo grandchildren families go addiction borong go kan rural kali tanah lagi dong. Just nama bertanggal sebagai government kasih yang buka narcotics, drugs and psychotropic substance and NDPS in 1985 is broke. Oh, yang bukan ini kalau dia drugs supply of boardroom saya drugs of bertanggali. Saya awareness campaign for clients of school, college, communities, group rogo. Aku ditanya tu saya ansat kandida panggil client rogo, client panggil orang high school, college, communities, group rogo. Jadi upaya tu pantai ni question seman rogo. Drugs use hemat baik. Mentally disturbance rogo. Government bahaya ke naik boleh dong. Speaker sir. Drugs use kaya baik, disturbance of government, psychiatric treatment, therapy, fixable beberapa hal bagi itu. Drugs hanya pelai orang lain orang, korban korban duit je, sel harus darah senang lo, bungkusan lo. Dan hasil sini orang kalau jenis sahaja saya kata, anak apa saja tidak sahaja. 5 kilo research bomb এবং 5 kilo মাখানকে আমরা 6 মাস থেকে 1 বছর ধরে জেল হাজতে রাখলাই প্লাস 10,000 ফাইন দিতে নাই তাই
15 kilo and 15 kilo saya kebang makan lagi 20 years jail plus 2 lakh terdapat fine disertai. Kamu tabuk sat government initiative nak mulai, tapi terus kamu pun nak mulai, sampai itu besar. Opposition MP, Mr. Rejoice, supplementary question होते हैं सी Boleh benar sini yang bisa tu rehabilitasi info sana ni. Macam mana? Bagaimana distrik de Pararogo 100 kilometer masa lokal mesti rehabilitasi center Bimar Rogo. Kalau Rogo tu rehabilitasi center, bagaimana yang sana? Distrik kaca ke provide deh. Board of Health Minister, implemented. Jadi government tu drugs or addiction of some corruption करे हुए treatment dan bagi saya tu boleh tahu. Kalau kamu sudah sini government tu berjalan aja. Saya serius, sini plastik ni jadi sudah tak boleh sih. Nah, kamu tu kali tu. और drugs addiction तब आंदोलन के बाद तो गवर्नमेंट दादा देहसन रोगो लाए तो रोगो तो वो प्रेजेंट तो गवर्नमेंट इससे के बारा रोगो का तो संगे देहसन तो बुरीमा रोगो तय आमोर काले को सिली गवर्नमेंट देहसन तो इक्विपमेंट को तो दिया आमोर काले को तो डिस्ट्रिक्ट को कैसे खुलाई करो Khwlai rehab center này. So rehab center tu government itu apa itu? Hai mana? Kami itu mana apa possible ya? Sekian saya rehab center tu, hatta mana nama boleh kerja no. Jadi kata sini rehab di bukan family apa no. Apa di bagai kami orang drug addiction Japan से तो का एरिया दे प्लेस काउंटी बच्चे तो बाहर रिएक्शन अच्छा होना है फाइट होता है हम बैठ करता है Opposition MP, Miss Bideberman, supplementary question होते हैं hamba itu mengajukan sana kebang masih masih merolisnya di bagai samun rumah di bagai dia sebelum mulai kakak sama contoh kakak na bagai kita kita borong di bagai bakal tembus program dalam bagai program itu tu kita contoh hamba itu kakak asli maksa Board of Health Minister, आमर द्वारा वो कॉपी होगा ना बाकी Sampai juga sekarang mau sebagai sini buku yang terima ni awak tertahu sini government itu kalau yang tidak berkata beri sedang kata yang tidak tertahu. apa itu nama kita kasih kasih beberapa Hai kalau apa sama hai kalau opposition lo thana lo yang terkait tahu. awal awal opposition dibangun, akhir kita kasih dekau tahu si bimbing itu di bawah mana ni, karena macam opposition itu orang bodoh. Sebagai sah, hanya buku yang di kalau kita ada semua negosiasi kita boleh. Draft program apa tu? Pulau program yang mustahil waktu kita tahu semua. Sebagai sah, government awareness program lain like mental health awareness program, like school boleh dokter sesuai atau apa? Apa kalau usai dokter sembuh kau itu बहुत खास है गुण में कर ini live और उससे सुधार फोटो नाचे निश्चय का मतलब है musuh mereka yang apa kita kasih orang ni buat apa ya? Boleh aku bermana? Ada lo, kalau sih kita kasih.
তাই ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তো লাইনা কর আমরা তারে করতে সিরে সিলা সিলে বুমার খাবার নবস মার্কেট নবস খাবাই দাও দেবে তিনি তো সারা বানাই বলতে দেবে কম ভাই না বুঝছো যে সেন্ট্রা মার্কেট নবস ওখানে অ্যাওয়ারনেস লাইনা কর লাইনা তো খাস বুকু এপি যে কোয়েশ্চন সেভেন আনসার নাম না দেয় আমরা কি করতে Question number 3, paper operation. Bueno, para que la sala vaya a hacerlo. Yo lo que digo es parte que la verdad no primero ese capítulo de lo que education education lo que así lo que vaya a tener que acá dia atrás saber durante la noche cuando tomar lo que yo hago de que ni clase que puede tomar no a ver que no yo lo que yo hago de que ahora sí clase que lo que es siempre está como lo que hay entonces provincias de que como cambiar algo y creer se de gran que le estamos usando yo hago de que era esto tener साइकिल तो है क्लासिक की डॉक्टर से जोरा जोरा है इसको लिखिंग दे गणित समझ लोग जाने का होता हो एजुकेशन शुरू कोई खाली दे एग्जाम बना दुनिया आप हो जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खास इंडिया की बात गवर्नमेंट में मैंने बोली बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन लिखिंग दे इसी क्लासिक की रोलो और से जिंदा रहे या वो उठा के जाओ hay wani education ni tara na kuyi sun do school college university ro ko se drug free kai ro ko ta ta sam ta do ave to ko ave ta wa sa ko ta ne ge a ko ja ko communist no api inter ta kai ta so na education ni to ro ko se drug awareness program ro tete ye ro sarkar tete ro ke ta le ja wo se ta kya हाँ हम यहाँ एक क्लासिक है रॉबर्ट सेविंग के बाद ट्रैवल करता है इधर सुनने का चिरा रो तब हम तभी तो देखो तो नहीं पता चिरा है हम यहाँ पे चिरा रो हम बात कौन बना एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो Thank you, Honorable Professor. The government believes that the cost for the rental of education institutions for right awareness campaign, counseling sessions, and community programs, and also to promote more community environment through sport culture skill development program. But my question is, will they support this report or will they continue to give business while I not ready? These are about the health report, in identifying the evidences and trying students towards the progress of our students do not need politics, they need support. Thank you. Opposition Henry, please just material. Supplementary question somewhere, Hindi. Sir, education minister, déjà compris le gouvernement avec son agora de campo de dia ali, Boy, the mark for the bike, the lecture. Get up, like the mark, I'm going to Hello. One question is very easy.
The government delegated the only thing for better enough. Our legislation is needed and afraid to organize evidence based counseling sessions and community programs, and also to promote more healthy environment through sport culture in skill and excellence for example, and one minority is to have our many I also have question for the opposition. I think I'm back clear enough. But my question to the opposition, will they support reform or will we need to give speeches? Councillor, go ahead and report the role. Please identify individuals and guide students to work and provide support. Our students don't need politics, they need support. Thank you. Opportunity is dibaca. Opportunity was loaded. Khwlai bukan dengan speaker sah. Emergency bukan Khwlai itu jadi bukan dengan minister roh. Oh, emergency bukan kalau isu lagi ada bagi sudah. Isu lagi kalau waktu sudah. Di counseling kelainan semua, hal-hal yang sama Khwlai akademik sistem baca kurikulum di semua, bagaimana? Orang berada di Indonesia, awal berada di Boston berada. Yes, of course. Government very popular, teacher training, very well. We will not allow anyone to stop the future of our young generation. Thank you. 我是哪里做的广告？我是老师没拿过。这个是我想自己。 Question number 4, member of opposition, standing. Drugs trafficking is not only a